Uyabona mawushiswa indaba awuhlaliseki. Uyayibona le engiyikhuluma namhlanje ingene straight via voice note. Ave ngizithanda guys lezi zindaba ezingena ngevoice note ngoba yazini zivele zingenzele impilo ibe lula ukuthi mina mangabe ngifika la ngivele ngixoxe nje indaba straight azidingi ukuhlaziwa azidingi lutho kodwa engikushoyo ukuthi mina kuwena indaba yona iyangishisa ayihlali esifubeni ngixabe ngisho nokugqoka ngithema ngithi qala angimazi ukuthi uantu wabeke phama pijama ngoba ngiyawazi ukuthi abengcelo wonke so angigqokile sorry kodwa vele ke ngoba vele ngizokhuluma indaba zenu zokungcola zokumnyama enizenza ninqunu nina imkhuba yenenza ninqunu yazi imkhuba yenenza ninqunu hayi shem nahlule nishoda ngomgqomo la engizonilahlela khona. Hello, sanibona ngijumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. Lalela, ithi iLife Graduate. Malwandle angikwazi ukuthi bokuphi nale challenge I've just discovered. Le channel yakho a month ago ngathi kuzoba mnandi la othi ngihlale ngizinze ngilalele ngizwisise kahle ukuthi kahle kwenzakalani la le channel. Ngathi mangithi 1 ngithi 2 ha ziyakhipha la malwandle kade yangishisa le ndaba kade yangihlupha ngingazi ukuthi ngizoxoxela bani kuye kuthoma ufuna ukulapheka indaba yakho uyithathe uyixoxele umhambi ngoba umhambi akakwazi ukuthi ubani okabanqhamuka phuya phila kodwa kusalayo ngithi mina don't forget to like comment subscribe share and wenze sure ukuthi ama adverts wona waskip ngoba nayo indaba It's iLife Graduate malwandle bowuphi mntakama saze safunda kwaze kwakuningi emhlabeni ngithi mina yebo kuningi impela wena yakhe indaba ithini uthi malwandle ithi malwandle ngikubekisele ukuthi impilo ingithathe yangibeka phi njengoba nami sengizibiza ngeLife Graduate ngoba ngiyabona ukuthi cha sama life graduate sibaningi ziyasivithiza ziyasithaqaza empilweni uthi malwandle bengiyintombazane nje ekhulile yahamba yaphambuka empilweni lapha nalapha kodwa ekuphambukweni kwami empilweni ngiphambuke ngabuye ngayibona indlela ngoba indlela yami igcine seyingithatha ingilidela le esontweni lapho engifike khona malwandle ngahlala ngazinza and malwandle ngicela ukukutshela ukuthi yabona mina la iphimbo leli elami iphimbo linawo wonke ama codes nama notes lawa ekuthiwa uDevil wathi makaxoshwa ezulwini kwathiwa uDevil makaxoshwa ezulwini wayengilose enkulu that contained all the codes and the notes and all the types of music that you can think of and instruments because that's me malwandle uthi mina mase ngiworshipa malwandle ngiworshipa to a point ukuthi uyabona iroof leyo yakho malwandle ngiyibona iroof yakho uthi itouch ungavele ubone strand sotshani sisuka in a pattern in a motion siyothi nje cababa phezulu kolwandle futhi sifike sikazenze sihlale sifloat nje malwandle. That's me worshiping God. In my journey malwandle of worshiping God ngihlangane malwandle nale nceku ngiku worshiping team la esontweni nayi nceku ikhona nayo la i-worshiper iya leader kahle i-worship team leader okusho ukuthi lo muntu mangabe worship team leader this is somebody who is very trusted by the pastor. This is somebody who is very kind of like perfect in the eyes of the pastor. This is somebody nje ibandla lonke in general no mama enkonzweni bamkhonzile and uyabazi ko mama ukuthi uma bebona inceku ethembekile ebandleni bavele bayifunela abantwana babo. Uthi there I am mina just sitting taking the back seat in this whole situation doing my thing worshiping the Lord because impilo ingithaqazile yangithatha yangikhipha yangifaka yangibeka lapha kodwa ekugcineni kosuku indlela ngitheni kwena ngiyayibona ngoba nayi ingithathile yangibuyisela la esontweni.
uthi sihambe isikhathi emalwandle hayi siyaweshipha esontweni kumnandi siqamba amaculo siyabhala inceku is very talented is also a keyboard player inceku can also play guitar turum yeah right inceku yilezo nje talented as multi talented and emalwandle ngicela ukutshela ukuthi ungakhohlwa ukuthi inceku la emlomeni ayiphiwe shem uyashumayela umfana wabantu mayenika ithuba nje or mangabe esishumayeza thina si worship team before we start the practice uyezwa ukuthi inceku kaNkuluNkulu le ithuywe uNkulunkulu ine anointing uyabona lezi kuthiwa zinogcobo zehlelwe ingelozi yehla phezulu esontweni yazothi nje yehlela phezulu kwakhe umntakama uthi that's the situation. Inceku malwandle isebenza kahle enkampanini thizeni engicela ukungayisho ngegama ngoba angifuni nokuthi nawe ungiveze nangonwele kule ndaba njengoba ixoxa nje ngoba ngikhuluma nje it's current it's happening so angaveli uthi ke malwandle inceku khambe ibona la esontweni mayibona la kuleli sonto engikhonza kulona malwandle isonto labazalwane so the rule is simple ukuthi uma ngabe kunenceku ebonayo esontweni akumelanga iapproach usister imshele ize ikhiphe nje ngisho igama elithi tha uyangithanda unginike ubani umama umkhokhele khona so irule esontweni yethu malwandle yayithi inceku iyakubona iyakuthanda and ayingakuthandeli nje ukuthi ifuna nijole nje kuphela mangabe isikubonile iyakuthanda makuba ukuthi ikuthandela ukuthi ibona umfazi a future wife ufuna ukwakha ngoba imfundiso yesonto la ithi asakheni asingalalani sande kepha asizalane sande kephi emshadweni uthayina ngempela ke inceku ngiyabona nje ukuthi hayi seziyahamba izinyangana imali ithi mayengincuma nje ngiyibona ukuthi inhliziyo iyancebilika kufana noma ngabe kuthiwa inceku ibisacasula ukuthi ngoma thizeni eyibhalile thina we cannot hit the right notes and we are keep le sound eyifunayo inceku ibivele ithukuthela uyibona ukuthi iyanyanga inceku and he was putting a pressure on us kodwa meke iyabheka ngakuleli side elinami yabona liside nami nesoprano ngivele ngiyibone nje inceku ukuthi ngazi ukuthi iyamelta khona into eyibonayo emthokozisayo hamba nceku ayike malwandle siqhubeka isikhathi up until ngize ngiapproachwe umkhokheli ngoba phela irule ithi inceku mayibonile ebandleni kufanele ihambe iyobikela umkhokheli ahambe ayobikela umama umfundisi mase behlanganile nomkhokheli benza icaucus bayibiza inceku bathi kuyi-interrogator bathi ukuthi 1 bathi 2 babuza amabili amathathu babona ukuthi ngempela inceku is-serious ngokuthi ayizukudlala ngengane yabantu it's only when umama umkhokheli will now go back to encekwini iyo deliver i-report ethi we are ready ukuthi umuntu wakho simbize simtshele ukuthi wena uyazishaya ngaye uthi ke mabalandle kusho ukuthi iyenzeka ke lo process ngoba ngangiloke ngiyibona inceku ingicumela 3 or 5 6 months down the line I was called to a meeting ukuthi i-meeting engajwayelekile le mongabe bizelwe meetingini enomkhokheli noma umfundisi phakathi so bangibiza ke bangitshela ke ukuthi sibani ke ubrother bani uthi uyabona la wena ubona unkosikazi ubona i-future wife ubona umama wabantu abakhe ubona nje i-intercessor yomndeni wakhe ezovimba ishaya abathakathi bakhahlele bashaya ngespin kick baphume ngewindi bangadlaleli khona so loyo mfazi loyo abathi uyambona ke yilo mfazi owena ntombo uthini ngale ndaba uthi ngathi hayi ngicela ukuyocabanga uthi mind umalwandle we are not allowed to say ukuthi sicela ukuyocabanga kodwa angazi nami isibindi ngasithatha ukuthi ngicela ukuyocabanga ngoba phela la mama umkhokheli laba kahle they are delivering a message the fact that they are coming back to me to deliver this message it means ukuthi sebekhulekile ngayo bayibika kumdali intercede in the spirit zahlangana izinto akumelanga ngisho kanjalo kodwa mina angazi ukuthi isibindi ngasithathaphi but into engenza ukuthi ngisho kanje ukuthi lo brother hayi wayinabo naye nokho ubuthithithinyana uthi uyabona labo brother abalunge kakhulu abasoft kakhulu uziquestion ukuthi
ngabe uyakwazi yini ngona ukucabuza umuntu wesifazane mengabe soft kanje uthi that how soft the guy was, not that I was questioning ukuthi uguy unjani because yena shame financially uguy waye right esebenzela kahle la esebenza khona because ke mind you ke malwandle trust you me esontweni lethu iyenziwe investigation. The moment you approach abakhokheli uyobatshela ukuthi wena ubonile la esontweni kumele mawuze ne6 months bank statement, kumele makube ukuthi une permanent position la usebenza khona, and kumele makube ukuthi une plan ukuthi ingane yabantu mawuyithatha esontweni uyoyihlalisa phi ngoba babengayifuni lento ukuthi nihambe niphuma ningene emqashweni nisokola bese ke ku-create-eka lesa sithombe simbi ngesonto. Bafuna nje umuntu of-financial stable nomuntu one-direction ozaziyo ukuthi ufunani elifeni. Uthi hayi-ke malwandle kube yileyo yinto-ke yokuthi-ke nangempela-ke ngisho njalo bakhokheli ngingasazi isibindi ngisithathaphi hayi futhi bangilalele ngempela bangizwe bathi ke kodwa ke intombi osicela ukuthi in 2 weeks time ukuthi usibuyisele impendulo. Uthi ayina ngempela malwandle angicabanganga kaningi ngakhuleka nje ngabili kathathu ngabamba ibhande for 3 days uyayazi Daniel fast esheshayo ngabe sengibuya ngithi hayi nami ngiyayizwa inceku emthanjeni yegazi lami yagijima ngiyayizigijima la futhi ngiyayizwa ukuthi very soon izogobhoza la enhlizweni izothi ndondondo izoba eyami inceku. It's fine abasihlanganise nenceko. Now the rule says umuntu ngabe sesivumelene ke inceku yabika kumkhokheli umkhokheli waya kumamfundisi umamfundisi sahlangana wenzeka konke le process and then now the next step is ukuthi bangihlanganise nenceko. So mind you uma bengihlanganisa nenceko umama umkhokheli kufanele abe khona at this point umamfundisi noma ngangaba khona unless available engekho engaxinekanga angaba available. Kodwa at this point kuhlangana bani mina nenceko noma umkhokheli. And the rule also says ukuthi even ngisho ngathiwa yonke leya process yokuthi siyaqala siyaganana siyashadana kwathini siyalungiselela umshado yonke leya process me nenceko we are not allowed ukuthi sihlangane up until usuku lomshado which is our honeymoon. Uthayina ngempela ke malwandle ke sihambe isikhathi sihlangane lama meetings enzeke iqala iprocess yokuthi hayike kulungiselela usinyama uthi mind uke esontweni lethu sisontela abazalwane ilobola ayikhokhwa. The only thing nje abayifunayo mangabe lithi lifuna ukushadana mangabe lo wesilisa already ufuna ukushada the only thing efunakalayo ukuthi una stable job, are you financially viable, are you going to be able to provide a shelter for lo wesifazane. And makhulunywa nge-shelter like I mentioned earlier akukhulunywa ngokuthi uzomrentela kukhulunywa ngokuthi you are in the process of buying a house or already you are staying in your own house or we plan mhlawumbe une site and you must produce proof as much as iloboli ngakhokhwa. Uthi ayike nangempela ke malwandle into zethu ziyashesha because akunayo yikho yonke le process yomombeso yolobola yontontontoni and ivele ke mina njengoba ngangikade ngizihambile indlela zami ngaba uclever ngangaseyona intombi and njengoba ngangikade ngizihambile futhi indlela zami vele ikhaya engangiphuma kulona malwandle lalingekho stable. Angithandi ke ukugxila lapho kodwa uma ngingakuchazela nje ngikuthi thwasa emalwandle ngoba ngiyawazi ama life graduate wakho ayazithanda indaba batshele emalwandle ukuthi uma wami wayesidakwa nje into ehamba ilalela wayengazi nanyaka engazi nanokuthi ngiphila kanjani and ekhaya ngangingedwa engazi nanokuthi ngiphila kanjani ekhaya ngangibalekile because even ngisho kwa ubhuti wakhe lo malume wami wayeke wazama ukunginukubeza ngabona ukuthi angiphephile ngayi ingane nje stay egcwala uvanzo up until ngize ngitholwa nginqotshwa ivangeli ngaqoqeka ke ngokuthi ngihlala enkonzweni. Ngaqoqeka nangokuthi ke enkonzweni I've got something to do because I'm a powerful worshiper. I've got a beautiful voice when I worship nje kukhala abantu. So ngangena kanjalo enkonzweni ngangena ngiyocula ngangena ngisho inhloso yokuthi ngiyosindiswa ngangena ngifuna ukuqoqeka ngoba lapha kule nkonzo engikhuluma ngayo inkonzo yabazalwane le nkonzo le ine soup kitchen during the week on Tuesday and Thursday kwakuphakwa ama meals ntambama ekseni ngo11 nantambama ngo6. So those meals were the meals that were sustaining me ngoba uma wami waye into ehamba iyabhuzela nje iphuzu utshwala ihamba ilalivuka inganginaki nasekhaya umalume ngapha uthreatnish ukunginukubeza so kukuningi nje kuhlangahlangene empilweni yami so kwa enda apha ukuthi leya ndawo leya esontweni kube yona mpheme wami ukuphephela because I felt safer when I'm there and my talent took me there kanti vele ngizogcina ngizuzwa uNkulunkulu.
Uthi fast forward Malwandle sashada nenceku kwenzeka yonke into mind kwenzeka yonke lento nje sihamba sikhetha ama ring ngihamba noma umkhokheli sihamba siyokhetha ingubo omshado sihamba noma umkhokheli yonke into eyenzakala even ngisho ngiyohlangana no husband wami sokhuluma about into zomshado mase zenza zonke lezi zinto sizenza umkhokheli ula mind you angaze ngimcabuze ngisho ukumcabuza umuntu wamalandle imagine and phela mina umkhuba sengiye ngawuqala ngiyawazi ngiqale ngayingane eyisiwengu angithi remember uthi ke kodwa ke it's fine ngathi nje as long as ngizothola ishelter ngiphume kule environment yasekhaya engekho healthy it's fine. Uthi sahamba isikhathi Malwandle samove in no brothers ubrothers ke wayesebenza enkampanini eright eyayine subsidy yemizi nani so inkampani ababeyisebenzela laba kwakunendawo thizeni that was allocated for abantu kulo ndawo ababesebenza kulo nkampani imizi yakhona quite affordable but yayimihle so brothers already wayesenendawo lapho esehlala lapho brothers umuntu nje o straight ozikhule waziphilela kahle empilweni waqoqeka in everything yena ke engazi ukuthi wayesuka somewhere on another country ngapha ko Swaziland wafika la eSouth Africa nje wafika waqoqeka ngoba ke yena engazi ukuthi ebuncaneni bakhe wayekhulele kamfundisi wakhona la esontweni oh sorry guys my sinuses abakhala baya phela lishonile ilanga uthi ke so kwayinto ekanjalo ke Malandla ukuthi ubrothers wayekhulele khona la eNkosi so kamfundisi wethu esontweni lethu babemthatha njengengane yakhona kangangokuthi abanye babazalwane babemnickname ngokuthi umfundisi omncane wayebizwa kanjalo nje mina ngafika esontweni ebizwa ngumfundisi omncane ubrothers lo hayi umfundisi omncane ke singene ke ekhaya ke siyaqala ke manje siqala into zabantu abadala mind you asikaze sihlangane asikaze sicabuzane asikaze sihagane asikaze sikhulume nje a private conversation mina naye sobabili engekho umuntu wesithathu because there's always been umuntu wesithathu omama umfundisi uthi Malwandle ungamboni umuntu umbuke umjaji uzumlabelisho umbize ngesithithithi because mina ngangicabanga ukuthi this guy uyakwazi ngisho ukucabuza umuntu wesifazane mayesithithithi kanje ngoba wayehleze into ekhophozelayo nje ehleze into eyincumile nje ubrothers ehleze into ebheke phansi ehleze into enamahloni nje uthi Malwandle ngangimdawutha lo muntu lo ngithi hey ngaze ngazifaka inkingeni kodwa ngoba kune shelter ngoba kunempilo ngoba ngizonakekeleka it's fine futhi nangesikhathi yonke le process yenzeka wayethembisile ukuthi uzongibuyisela esikoleni isithembiso ayisenzile leso kumkhokheli nakumfundisikazi ukuthi uzongibuyisela esikoleni ngoba ufuna ukuthi ngibe something in life ngingapheleli nje emoyeni ngoba at that time I was only having grade 11 or grade 12 angiwazanga ukuqhubekela nawo kweprogress ngenxa yesimo sasekhaya uthi ke ayike Malwandle ke day 1 straight ukushada no brothers ngalolu langa la khona mind you brothers has covered everything, has paid for everything. I mean I didn't even have a family that attended this wedding. I had mentioned my case ukuthi this is the situation ekhaya vele ngangihambisile umlayezo kodwa uma wayengenandaba umalume yena wayenandabani ngoba wayefuna wayezibonela nje inyama kumina azozisikela yonqatha lenyama azibonele nje isteak azosiququda kufike yena la athanda khona so waye angry kahle for the mere fact ukuthi sengifika sengithe mina ngithi ngiyashada and ngilotsholiwe ngoba wayebheka umalume ukuthi mina ngizothi mangilotshola akuphinde kube uye futhi uzodla zonke lezo zimali ngaphela remember ukuthi uma wami wayomadakwane engenandaba nami kukuningi nje esasibhekene nawo as a family so sasiyi family disconnected engenamthetho engenampilo futhi enhle uthi Malwandle fast forward lifike ke usuku olingaliyo ke manje sishadile no brothers simove in no brothers ubrothers uthathe ileave inyanga yonke leave ukuthi unomfazi kufanele anakekele umfazi wakhe this is the first time we are spending time together no brothers this is the first time we are going to be alone in behind closed doors engekho mama umfundisi engekho mama umkhokheli uthi Malwandle alungishaye uvalo okokuqala nje mina ngisaseyona ivirgin ngiyayazi into ukuthi injani taste kanjani ngayiyeka nje mhla ngizuzwa inkosi okwesibili Malwandle lo muntu mangimbuka ngiyameya angimethembi angazi nanokuthi uyakwazi ngisho ukucabuza lo muntu lo ngendlela athethiza ngayo hey Malwandle uthi lafika olingayiliyo
uBrothers wayeshilo ke ukuthi ihoneymoon sasizoyithatha mhlambe after a year or 2 years later, because at that point in time kwakuwuye owayekhokhele everything concerning umshado, so washo ukuthi angeke afford ukuthi sihambe seke honeymoon immediately, kodwa ke ihoneymoon izokwenzeka lapha kwakhe. Uthi hayi Nkosi yami day 1 masibuya ke ngosuku esasishade ngalo ke ntambama mangibuya Nkosi yami uBrothers undlalile ama petals, ama rose petals phansi, wakhanyisa namakhandlela, umbhede everything is white, wafaka amakhandlela ama roses, wabeka ama chocolate, welcome home and everything. Uma sifika imoto eyafike yasiqathaza amalwandle sibuya ke emshadweni koshada, wangiqukula Nkosi yami uBrothers, wangicabuza esihlathini mncwa mfazi wami kwathini ngameltha Nkosi yami ukuthi Nkosi yami yawazi nokucabuza usithandwa sami. Uthayike emalwandle wangiqukula wayongibeka ebedroom yethu, wafike wangiqaqa ingubo yomshado ngesineke slowly, wathatha wahamba waye bathroom wayovulela amanzi, wafaka ama bubble bath kwanama bubbles, wafaka ama love bombs kwathi kwaqhuba ama different colors othando malwandle. Uthi hey malwandle ngathi umuntu akalahla ngisamthanda mina, umuntu wami ngempela umuntu wami. Nkosi yami at least le ndoda yami romantic kanti bayisolani. Uthi hayi ke malwandle ngavele ngaqala ngancibilika la shisa igazi, ngavele ngakhumbula izinto zakudala ukuthi hey ngayazi lento ecijile ukuthi kahle ishaya kanjani, and njengamanje ngimeliswa ukuthi nje the romance that I'm finding in this house, it is saying welcome home okangempela. Uthi hey malwandle. Bafika ubusuku kwaphela ukungena ukucula kuma bubble bath, wacela ukuphuza non alcoholic champagne nokuqhofuza lapho Ferrero Rocher bama chocolate, kwaphela ukudla ikhekhe lomshado. Wacaca ke manje ukuthi ikhekhe kumele lidliwe ngempela yileli ke lami ke manje mlobokazi omusho fresh from the box. Uthi malwandle ayangimangaza indoda, ngithi malwandle ayangimangaza indoda. Uthi malwandle indoda yangiqala ukungicabuza esiphongweni, neshiya lami lalicatshuzwa, ngisho izinkophe zami zazicatshuzwa malwandle, ngisho iziqhomo zami zicatshuzwa, indlebe malwandle into eyangenza yona indlebe endlebeni malwandle kwangazi ukuthi iblow umoya slice ibuyiphinde ngazi ukuthi iyayiluma indlebe yami. Uthi angiyazi into eyenziwa yilesa sithingithingi somfana ukuthi sasikade siyifunde ngoba mina ngangizibonela isithithi somfana. Uthi hayi malwandle yafika indoda empahleni enkulu. Uthi hayibo iman of God iyazelaphi iMufftown movie. Iman of God yazelaphi iMufftown movie. Uthi hey malwandle yangenza indoda manje. Uthi malwandle ngezwe kuqinobhozo kufriza yonke into ukuthi ngezwe igaga selishisayo liqala phezulu esihlokweni sonelo sehla ngeingalo kwavela kanje. Uthi angazi kwenzakalani, ngezwe nje uketshezi olushisayo lugcwala umbhede. Uthi ngayibona iman of God mamatheka yodwa malwandle. Lalela njalo indaba yona eyingane xoshana ingane. Uthi ngayibona iman of God mamatheka yodwa malwandle, yaqeda yazi ukuthi iqungquluze eceleni kwami, yalala phefumula bheka phezulu, yabuza ukuthi do you need anything from the kitchen? Uthi ngathi mina no. Yathi hayi welcome home sithando sami, ngiyakuthanda. Uthi malwandle ngalala that night inhliziyo yami ithe cha. Yabona manje iyavalidate ama concerns ebenginawo ngayo iman of God. Uthi makusa khumbula ukuthi uman of God is on leave the whole month. Uman of God avuka ekseni ungenzela ibreakfast on bed, ibreakfast akhona ine rose, freshly squeezed orange juice. Lalela wena uman of God ama fruit salad, yogurt, plain yogurt, toast. Uthi yabona that simple breakfast that is made with love. Kathi nase sinye skill esisha sika man of God. Man of God can even make me breakfast in bed. Uthi ngathi kusazoba mnandi la. Uthi malwandle that was day 1. Also day 2 malwandle we spent it at the mall looking at the furniture because the house was practically empty, and even those azikhona izinto ezikhona waye ngiconfirmela ukuthi ngifuna ukuthi indlu yakho uyifinish the way according to your taste as a woman and according to how you love it, because at the end of the day umama wala ekhaya yabo. Uthi we spend that day at the mall sithenga izinto wayebekile imali woman of God ke kwenzeka sakuthenga ukuthengekayo, waye nemoto futhi sangena emotweni
we went to Spare for lunch, for dinner, we ate and we come home. Masifike ekhaya ngikhathele, man of God nje wavela wafika wangimassage izinyawo, unanizinto zokumassage salala. Uthi malanje sekuyophela iviki, man of God is being romantic and sweet, asenze nje into etheni. And ke manje i-concern yami ke manje yokugcina ngci. Sengibonile ukuthi ezinye izinto ze right. I-concern yami yokugcina ngci ilapha ya. Entweni ecijile. Uthi malwandle usuke sayenza ngalo into ecijile. I-romantic setup ayishayile man of God that day. Wayengithengele ngisho i-luxury. Ngaze ngazibuza ukuthi man of God uzazelaphi lezi zinto ngoba ubukeke ethithiza kangaka. Kodwa Thixo Maria Jesu Maria ma uzazelaphi lezi zinto. Kodwa uthi lalela malwandle. The things that makes romance happen were there. Man of God knew it all. Uthi malwandle sayiqala impahla enkulu. Uthi akancabuzani kamnandi, akakhothani kamnandi, yonke into uyenza kamnandi. Uthi lo muntu soft, uslow, unesineke, into uyenze ngazo ukuthi uyanqene ngazo ukuthi akafuni kodwa uyayenzisisa. Uthi malwandle safika isikhathi sokuthi ke manje akangibonisa ubudoda bakho man of God. Uthi malwandle waqala. Malwandle waqala. Uthi malwandle waqala. Ngithi uthi malwandle waqala. Hey. Uthi waqala malwandle. Uthi hayibo akenzani kamnandi man of God. Hayibo malwandle kanti akenzani kamnandi man of God. Hayibo malwandle man of God ungifake ezulwini encane. Angilazi leli izulu. Angiyazi le paradise man of God angifaka kuyona. Wangifaka man of God kwi paradise ngaphuma ngangena eparadise. Kwamanzi umbhede man of God ungifaka uyangikhipha eparadise. Ungifaka uyangikhipha kumapools. Ungifaka uyangikhipha olwandle man of God. Ngihambe emafwini ithi malwandle ngiyakutshela ukuthi mina I'm floating. Uyabona kwi airspace. Uyabona malwandle ku airspace ubani shuttle what this guy was the first guy to go in space. Uthi ngangiyilo ndoda ngiflota emoyeni. Uthi malwandle ngaflota emoyeni ngaze ngoma kweqe ngiflota emoyeni. Uthi ha ngakhathala phela manje ngathi hayi man of God qeda phela. Kanti wena uqeda nini? Hayi man of God qeda phela. Uthi lalela malwandle man of God ilezi ezibizwa ngama late bloomers. If you don't know the characteristics of a late bloomer when it comes to ucansi, buzu AI, buzu Google, buzu chat, buzu Gemini AI uzokutshela lalela ithi ngikhele phezulu ngoba uyazithanda indaba futhi ngiyagawuzonqane uyogooglisha wena ngiyawazi phela we life graduate. Lalela kuthiwa late bloomers, men who start doing sex in their late age, like late 20s or early 30s. Thiwa mfana abaqedi kuyovala kubuya amadada kobhuda elokeshilo nje phezukwakho. Uthi hey malwandle day 1 ngavuka imlenze incancazela ithe ngazo ukuthi eyetakane esanda kuzalwa ngingakhoni ngisho ukuhamba ingivithizile indoda kwaphela almost 4-5 hours ngase ngizincengela sengicela mina ngithi qeda phela baba sekubuhlungu. Uthi ngathi kusekuncane lokho waqeda ke uthi angibona ngiqeda kodwa ngoba ngase ngikhala ngicela ukuthi aqede kwaphoqa ukuthi akaqede. Uthi malwandle ngicela ukutshela ukuthi kwaba impilo yami leyo. Lo muntu uyalithanda ucansi. Lo muntu angangena ngawe eminyango mebuye emsebenzini ngo6 athi mama ngifuna ukudla wena namhlanje. Angangena ngawe akhohle ukudla angakulala kushawa 3 AM in the morning ekulala. Uthi malwandle that was impilo engayiphila for the first year emshadweni. Ngithe sengikhathele ukuphila lempilo ngibona kahle cha ngisigcila socansi ngayobika kumama umkhokheli. Mama umkhokheli nginenkinga. Umyeni wami akaqedi masenza ucansi wathi umama umkhokheli wena ulaze lapho ucansi ngoba wena wawungajuli mhla uyoshada futhi ke akuseyona inkinga yami leyo wena kahle you've got nice life problems because abanye abafundisi nabanye izinceke la ngaphandle zishanga lo and izo 2 minutes noodles. Wena lenkinga ongibikela yona kuyona inkinga edinga umkhuleko. Inkinga nje edinga wena ezomuntu esifazane ukuthi ube strong uyazi indoda yakho uyazi ukuthi uyenelisa kanjani. Uthi malwandle ngayiphila lempilo yokuzukuzwa.
ngayiphila impilo yokuzukuzwa inceku ingizukuza kuphela ama-hour 5 hours 6 hours cishe kuseqheke. Uthi there was a day whereby ngayidudula ngasebenzisa wonke amandla enginawo ngayidudula inceku yasuka phezulu kwami yaqhasha yoshayeka ngeqolo yawela le phansi ngahamba ngayoma ngasekhishini ewindini ngafike ngazibuza ukuthi inkosi kanti yini lo ngifake kuyona ngabe ngithi mina ngithole umyeni futhi ngithole isithingithingi nje singazi lutho kanti yini lo ngifake yona kanti mina hayi dumayitsamai manje ayiyo papa ayiyo. Uthi that day Malwandle kwasaqheke ngimile ekhishini indoda lokungincenga nje isekamerweni limile mpo incenga isekamerweni o4 entatha ngaloso sikhathi ngama ekhishini ngiloke ngiphuza amanzi kancane kwasaqheke ngimile nginquna ngigqokile kwasaqheke. Ngiyazi ukuthi vele ngo6 iyavuka emsebenzini iyangena ngo10 emsebenzini isebenza ishift ngalolu la ngiyangena ngo10 emsebenzini izobuya ngo2 and mayibuya ngo2 ibuyela mina futhi. Hey Malwandle ngacabanga kaningi kathathu ngahamba ngavakashela umamncane wami okada isilahlile ekhaya wathi uthini manje ungilethela nice life problems wena zibani kodwa ke kusho ukuthi mangabe khamba kanje indoda yakho izogcina khambe ingeneli uwena mayingeneli uwena izohamba yofuna abanye abantu besifazane ngaphandle endangeke sikuvumelele ukuthi wenzeke kuzofanele wenze something. Uthi Malwandle ngicela ukutshela ukuthi sekunyaka wesibili ngisicela socansi day in day out le ndoda ngizokuza kuphela ama-hour and la endlini ucansi ukudla kwethu silala ngalo siphila ngalo almost nje 2 days mkhulu uphelile cabanga ukuthi isavuvukela ilengi injalo aphinda gibele phewayile athi uyithanda ivuvukele. Uthi Malwandle umamncane abuye necebo athi ke ngikutholela icebo ngikubuzele ukuthi lento le ingancishiswa kanjani ngoba ibuke ngazi ukuthi izokubangela inkinga moving forward. Uzogcina usungasathokozeli ucansi ngoba le ndoda yakho inamandla amakhulu ayeneli nje sidalo and uyasho futhi nawe ukuthi awuyiboni ngisho iqeda akusayiqedi le ndoda yakho and ingozi indoda enjalo. Uthi wathi umamncane Malwandle ngizokusa emntwini ozofika kunikeze izinto ozozisebenzisa uzofika umchazele yonke inkinga yakho ukuthi unankingani uyena ozobona ukuthi uzokusiza ngani if ukuthi unayo indlela yokusiza. Uthi hayi nangempela angihambisa umamncane angitshela ukuthi sizoyana nesicupho usuku la le ndoda indoda yami kuyayisebenza kahle isebenza ama shift endaweni ethizeni eyayiyimine sort of. Uthi ke ngacupha usuku ngihlala le ndoda yami ngazi kahle ukuthi hayi ingena ishift yasebusuku mayingena ishift yasebusuku ingena ngo2 ntambama iphuma ngobani iphuma ngo10 ebusuku mangabe ishaya double shift izongena ngo2 ntambama iphume ngo6 ngakusasa ekseni. Uthi ngacupha nje usuku olalo double shift uthi hayi ngayithola ischedule ngabona ukuthi hayi double shift nini uthi hayi ngahamba ngaya kulobaba lo. Uthi lo baba lo afika kunikeza izinto okunye kwakuyitiye ethi nje ngibukuvele nje ngikuthele etiyeni remember ukuthi inceku iyazifela ngetiye uthi ngivele ngikuthele etiyeni kuyancibilika. Uthi hayi Malwandle ngaqala ke ngamnikeza lezi zinto ngabeka nezinto ezinye izinto ngathi zama spices kuthiwa ngizifake ekudleni engimphekela kona ngimane ngimthelele kancane. Uthi ngabona ke mina ukuthi mangiloke ngithela kancane ngenza kancane mina ngagcina ngithela i-half a teaspoon. Mangithela i-half a teaspoon ngawubona futhi umehluko ukuthi hayi amandla akhe aya ngokwehla masiqala manje senza ucansa hayi sekuba mhlawumbe 3 hours as compared to 5-6 hours lo bade ngishuduza wona. Uthi hayi kwahamba kwehla kwagcina seku 3-2 hours wagcina seku 1.5 hour. Uthi ukuphela kwayo lento la ngabona khona ukuthi sekwenzeke enye into engingasayifuni ke manje nazo lezi zinto engangizilandele lo muntu ngiyazibona ukuthi seziyaphela nasekhabetheni namaphakethe akhona seqala ukuba empty la ngabona khona ukuthi hey khona wrong la. Uthi kwahamba kwathi umuntu wami ngabe epheki kwami uthi nje meke waqala wenza mhlambe kwaphela 5-10-15 minutes uthi wayevela banjwe ijaqamba uthi ijaqamba wayekhala ngokuthi ijaqamba limbamba khona kwitoto straight limbambe ijaqamba ngqi uthi limbambe ijaqamba umuntu omenkwe aqoqa amehlo kube ngazi ukuthi uya ejaculate kodwa ebenga ejaculate uthi akhale ngejaqamba akhale ngobuhlungu uthi Malwandle yaqhubeka lento kwaphela months and months kwacaca ukuthi asalali inhlobo ke manje endlini ngoba phela nanga umuntu wami useyagula and I know ukuthi uguliswa yini okubuhlungu ukuthi I know ukuthi inkinga ikephi mina bengithi ngizama ukuhlisa le yanto yakhe ukuthi hayi amandla akhe ayangixaka kanti
sengiyamosha ngoba mina manje angisafakanga ngesikali umuntu owayenginikele izinto ayithanga isifake kwakuthiwa ngifake izihloko ze-teaspoon mangimenzela itiye mina ngagcina sengifake half a teaspoon ngoba ngidesperate ngifuna ukuthi awehle phela lamandla angifuni ukuthi aphumela ngaphandle uthi Malwandle fast forward as we talked today we are still married kodwa manje inkinga ekhona alisavuki sekuyimfino nje ebunileyo okubuhlungu ukuthi ngiyayazi ukuthi inkinga yini uthi Malwandle mekwenzekile lavuka kufanele ngiphuthume kumele mekwenzekile lavuka kuba nje quick livuke manje limbambe ijakamba kumele limbambe ijakamba athi la mekhipha khona kuphuma sekuphuma negazi uthi Malwandle buhlungu inhliziyo yami we cannot even make babies at this point ngiyayazi mina into engayenza angazi ngirefisa kanjani Malwandle kungisizile ukuthi ngithole le platform because ngithola ukubhodla but ngicela ukuthi ama-life graduates angangijudge ngicela ukuthi angangijudge bese ngenzela kanje ama-life graduate anginikeze icebo ukuthi ngimthatha kanjani umuntu wami ngoba wesithathu lo nyaka sishadile ngimthatha kanjani umuntu wami ngimuse kuloya muntu owayengisizile ngoba ngiyazi ukuthi ngeke avume usindi siukholiwe lo muntu ushoqhuza uameni la endlini sithandaza ngo-12 midnight sithandaza ngo-3 am si house yama-intercessors uthandaza noma ungasafuni la ekhaya ukuthi ngizomsa emntwini ohlolayo obonayo ophatha imithi kwathi angeke ayizwe but where do I begin I know ukuthi what the problem is but anginayo isolution ukuthi ngiyisolve kanjani because isolution needs me ukuthi ngimthathe ngihambe naye siyele la ngangizithathe khona lezi zinto ngiyazi ukuthi mhlawumbe ikhona indlela lo abangangisiza ngayo but ngimthatha kanjani la endlini ngiqamba amanga athini noma ngikhuluma iqiniso elithini elizongenza ngingabe umuntu wrong ngoba naye ngiyabona njengamanje ukuthi lento iyambulala self esteem it has killed his pride as a man and worried manje ukuthi it's been 3 years asikwazi ngisho ukwenza abantwana and uzblame yena ngokuthi kusho ukuthi uyagula and the funny thing and the worst part is that he's been to all obstetricians I am checker at awunalutho kodwa njengoba emcheck bethi akanalutho mina ngiyazi ukuthi yini engayenza yini inkinga ilephi ngiyisolve kanjani le ngimthatha kanjani ngimuse lapha hayi life graduates hayi ngangami ngishilo ngathi iyangishisa sekuthe ukuphola nokuphola kungcono ngizame nokumbatha ngoba sekuyabanda indaba isiphumile esifubeni it's a story